Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Aha ni ku Ibendera TV, nitwa Anakreti Ntirushwa. Ikaze rero. Mu karere ka Kamonyi haravugwa inkuru idasanzwe y'akababaro, aho umuntu yicishijwe toronovisi mu buryo buteye agahinda. Indi nkuru niyo mu karere ka Nyanza, aho abagizi ba nabi bahushije nyir'urugo bihimurira ku nka ye barayitemagura. Ni inkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho. Aha ni ku Ibendera TV, nitwa Anakreti Ntirushwa. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rwanda mu kagari ka Gihara mu mudugudu wa Gihara abagizi ba nabi bishe umugabo bamuteye toronovisi wigishaga umukino njyarugamba uzwi nka kungufu. Abaturage bari basanzwe bazi uyu nyakwigendera, abarimo uwo babanaga wari usanzwe yigishwa nawe uyu mukino njyarugamba uzwi nka kungufu. Bavuze ko abamuhitanye bari bamaranye uyu mugambi igihe kirekire, kuko bahoraga bamutera ubwoba bamubwira ko bazamwica nk'uko babitangaje. Umwe mu babanaga n'uyu mugabo wicishijwe toronovisi yavuze ko nyakwigendera yari umuntu mwiza kuko yabanaga neza n'abandi. Yakomeje avuga ko abaturage babuze umuntu w'ingenzi bitewe n'amasomo n'inama ze yatangaga. Uyu yagize ati twabanaga neza kandi yadufashaga byinshi birimo amasomo yadufashije kugeza amagingo aya. Uyu agakomeza agira ati baramugambaniye, bahoraga bamutera ubwoba bavuga ko bazamwica. Aba baturage bavuga ko abamwishe bakwiye gukurikiranwa kandi bakayozwa icyaha cy'indengakamere bakoze, bakabera abandi intangarugero kugira ngo ejo n'ejo bundi abantu batazajya bicwa uboshye ihene. Uyu nyakwigendera abamubonye bavuze ko aba bagizi ba nabi bahise bamukura aho bamwiciye bamujyana aho abantu bahita bamubona. Ubwo umunyamakuru wa BTN dukesha iyi nkuru yageragezaga kubaza ubuyobozi bw'akagari ikigiye gukurikiraho, ntibyamworoheye kubera ko yabuze umunyamabanga nshingwabikorwa, yaba ku murongo wa telefone ngendanwa n'aho akorera. Yewe yagerageje no kubaza abandi bayobozi, ariko kugeza na n'ubu nta n'umwe wigeze ashaka gutanga amakuru kuri uru rupfu rwa nyakwigendera. Abakekwaho guhitana uyu nyakwigendera bahise batabwa muri yombi. Reka ariko kandi duhite dukomerezaho n'iyi nkuru nanone y'ubugome bukomeje kuzamura intera, aho mu karere ka Nyanza abagizi ba nabi bahushije nyir'urugo bihimurira ku nka ye barayitemagura. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kayenzi mu kagari ka Gitovu mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza, aho mu rugo rwa Mudahunga Faustin abantu bamuteye mu rugo rwe bakarwana, bakaba bashakaga kumutema. Amakuru dukesha IBENDERA.com avuga ko Ukwizera Diogene, umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Busoro, avuga ko nyir'urugo nawe yakijijwe n'uko yirutse. Uyu agira ati
Faustin ntiyabashije kumenya abo bagizi ba nabi kuko bari bipfutse mu maso gusa abarwanye we ariruka. Bamaze kubona ko abacitse niko kwihimurira ku nka ye barayitema. Amakuru avuga ko inka yatemwe yari iri mu rugo, bakaba bayitemye ibice bitandukanye ku mubiri aho byaje kurangira ikomeretse. Abashinzwe ubuvuzi bw'amatungo aribo bazwi nk'abaveterineri ubwo bageraga aho ibi byabereye basuzumye iyi nka, ariko bavuga yuko itavurwa ngo ikire, ahubwo bategeka ko igomba guhita ibagwa. Ibi ni nabyo byahise bikurikiraho. Ubuyobozi buvuga ko nubwo hari abakekwa ariko kugeza na n'uyu munota nta n'umwe wari watabwa muri yombi. Icyakora bakavuga yuko iperereza rigikomeje gukorwa. Ubuyobozi kandi busaba abaturage gukaza amarondo mu rwego rwo kwirinda abo bagizi ba nabi, ndetse kandi bugahumuriza abaturage kuko ngo ibi bigiye gukurikiranwa kandi abazafatwa bose bakabihanirwa by'intangarugero. Ni ibikorwa bikomeje kugenda bigaragaza ubugome mu bantu muri iyi minsi, bikaba rero bikomeje gufata intera iri hejuru. Aha ni ku Ibendera TV, njye nitwa na Cretine Rushwa. Reka mbashimire cyane ari nako mbibutsa gukora subscribe ndetse mukanakora like munaduha n'ibitekerezo byanyu. Ni ku Ibendera TV, ndabashimiye cyane. Mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe.